너 부지대 기사. Tama sayay bihiya. Nang tatini. Tama tini. Du tong mali atay. Bihiya osot lucha. Bukong mana-mana lagi ni. Cek. Agi ke menamsa kia, tabu ke menamsa ko bihiya jengma nang ba onya selarok ba selain eng tong hana bela uma debi jengma. Sakse pro tete bihiya dep group pore sai posi bisa ano uma debi bai. Tula khai tong sai osaga. Ani bihing na motom sumaje ang pore sai bihiya anggo ngai ba ha sakani joto kaje jak selarok no poresta. Angka nano da kok sa sai pai. Thandi light up khai di. Ang tusinani tunang musuh suka. Light up khai ma ulotan na. Tamo light up khai ma ulo. Apa ta apa? Light up khai ba andre sing mai tai baba apa. Bihiya. Agi khai mo ko tlalri khai buji tamo tabu khai buko ko samsuruji buji lian na. Thandi hau thuji ning khani. Tamane ang hau thujong na sa sugi dong dote. Angka kutuli ang tunyani hawa. Asa pasama nam rupa ang bisna thangsa. Tulmang lak tuku ya khatas. Thudik bihiya jengma za thamja broi. Busaga jat hanya lu nung ana ha? Busaga lu. Nini ampi tamuni baganya za thamja na. Amoni baganya bibi songwa ta punda sarai me ta kajama tin bosor untong ba kya. Basanya mus mutu ya hangke. Dur bihiya ante kok sana laji ada nang. Kutuli ani kana ni. Shop. Kutulian. Angka iko laki. Tapi jalan na hong siwu. Horok aja tunani jala. Pung aja ko tunani jala. Cik. Cari paje caca. Ripanya ano nga mutung tunggu. Buka kuwa itong dilukhan ni biyan ni kutung-kutung. Kamu sabom to asu kosong sa. Dut hamya. Za chi hamya hangke ba tai du do ke ham chiwu. Era, ani dut da apa? Ani dut paja sa seram ni pai. Osaga, jat hamya dut hamya hanai. Saitong. Akon cupung di kosong pano kudung nang mapanya itu tara kotam jani khep ng tong ka. Nada nang baca. Nang ba kya ko kap tolo toni di kha. Mabuk sadi, pipa sobo. Hai, bai sai mansa. Tamu jut, pipa sobo sadi makna da. Sabo pipe. Nang ni imang ko tamu nuksa. Imanggo de, imanggo. Imanggo ba nono se onyo sala be khat thamon nuk blasa. Jadi thna baga jaseng, thna ke piar nama thnita. Nono onyo sala ba je khat thamon nuk ke. Nama ang dir tengah banget dah seng. Oh pipa si sobo sadi. Tat sabo pipa. Amole ang thupro ro dan mo la chak khai trang no. Dale manta khatini. Ni tamu imang ko pipa motong khapsa khasi kesa khani shasana. Imanggo da. Imang ko no pipa sobo. Ta suksu ya imanggo nungma bhai ki nono sana sa tapo. Imanggo ba je terpon nungma. Tamni saimia to na sha. Nang mutha ko ang bai. Wale ma si imang ko ano ko dukui. Gulo untong mana beli. Nang je mutha ko sawa abana nang imang ko sawa agini simna nang amte. Ang le amti ya ta. Asi amte nang mutha ko motong suka oh pipa no nang imang ko. Dili ko na sawa motong khapsa kasi kesa nai bihiya. Amti ang si meta. Tama ang manya. Mane imanggo kok sama joto kubu ya ta. Jata na ko boy bay mutang ko suakom. Kani jang masi nang imang ko kutung manay. Motong sumago ko pa motong sukata. Na imang ko sawa. Dur bikhe jengma ang tini imanggo ke no chimo toma suya nang bahagi ke sa jong hino kok reja ko. Nang bisi beng ni beng ko ta sadi. Nini mual beng mobile. Bang. Tabuk mobile na kani sai mana na pipa saba. Kepal tini ke manza ka. Ekla pipa ni number 9863277. Musuh besar ano ba manay panduan ni naman si Pelaha. Bihiya osot lucha. Ano ba na dili pun kayo ko sa tama. Bihiya dyan. Kaya na siya. Tuwa na ito.
amo tai tong chali yo jaga khana sau tayo liya nang dini musuk bihiya ak kepala tini ka tayong dia tayo liya nang dini bihiya Hello guys, video bahai engjaka please comment khai sajabadi tangi hingken noro comment khai ke ani bukha bela ke tongthogo tai video no like khai di share khai di tai tapsu joro channel no subscribe khai ko hingke subscribe khai rijabadi tai bab so next video wa amoni part 3 da khane na ki onyo video da tumna am gonro comment khai sajabadi tini ni bag am sungno hambai